Intay nga ro den rogyan nga ibasa dati nakakaskas ang launay nga parikot iti biyag ni Rona iti Cagayan. Oops. Sagudayan nga ro ti surat ni Rona. Dear Cassie, bugbog tungak nga anak, agtawenak la iti 12 sa nga 12 iti takas taon iti ladingit ko tanaulilaak iti ina. Malaksi na karpintero ni tawat ni papang ko, mangalap pa isuna. Dinto tanalaing mat nga agala ni mamang iti kapo, tirem, wano, digiti shells or digiti seaweeds. Kadagiti kadilyan iti lugar mi. Kat masansan nga agkuyog da nga sumalog iti baybay, agkalap ni papang, agalamat ni mama iti kapo, wano komporme. Kadidimay sa malem nga adak iti eskwela, impadamag da nga naitaray da papa ken ni mama iti ospital. Ang iti makadakis kasi niyong saan nga nakalasat ni mama. Nakapanganday iti makasabidong nga jak amo no sisial nga makasabidong weno ada red tide na. Kaya dito man nga rogyak tis panangisalaysay ko iti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Hindi ta nakaimansaya gen day di mama. Mamang ko. Eh, Rona, apok, kasta lati bihag. Mamang ko. Ada umun-una, adamat maud-ude, apok. Ngilapay nga ni mamang ko, Lola. Asinupay ita ni mamang ko. Tila ngamin kinalaing dangagalat ni kapukin paggugusto dangagsida. Ita adya tinapasama ka. Api ngamin nga dila na kinitkita no the red tide na. Anyamet din. Ay, gusto na pa ho. Api nga ni mamang ko pa ilang met Lola. Mamang ko. Ay, kiti pagyamanan tayo apok akit nakalasat ni papang mo. Basbasit iti nasidana iti kapong nga adaret tide na una da sabidong na. Mamang ko, abe nga pinanawan na kami. Asino pa ita ti mamang ko? Kasaduwag pa ita tawag kan, mama. Nakasaksakit dahil nga pagteng tibiyag ni Kasinyong. Kumaman no nagsakit ni mama ta na inot nga na naaros ko matibiyag na no da ko mapailaing panawin nga panangipeksak ti panagayat ko kinkuhana panagyaman ko iti kinasayat na pangimbiglaan tinapasamak nakakaskas ang pudnumet kit ditik ko na ni Lola. Nati pagyamanan mikit saan nga isuda nga duwa ni Papa. Tinaaros. Takit may saak kumetan nga ulila demang. Nagrigat mi nga nailiw-liwag dahi di nga napasamak kasinyo. Da kami kini Papa. Ada di kiti kundaway nga numalagip mi dahi di mama. Agsangit ti maysa kada kami kat maibuyog met ti maysa. Agsangit. Madimet mapapa ni Papa din iti baybay. Tamalagip na kano dahi di mama numapan iti baybay. Nga iti layangan pang namnamaan nagat iti kinakarpintero na. Agim no awan ti proyekto na, awan trabaho na. At dalaing iti uneg ti balay. Nga tunggal may maysa, tunggal na uli mag-isuna, nga nauneg ti pampanunutin na madamdamalaing. Agarubos ton nagitiluana kat maibuyog aktumet nga agsangit. Imbaglaing enta adalata ni Lola nga magpatpatibker di pakinakim ni nga mangipalpalagip kada kami nga ituloy mi ti biyag ni nga agama. Uray no awanin day di mama. Nga ibaga na kini Papa nga ituloy na trabaho na ta kasano pe kanu ti biyag mi nga agama. No kasta nga paapekto isunay tinapasamak.
Nga no saan nagtrabahon, kasano ti panagbasak. Kasano nang may sakad ti panagbiag mi. Nga siya, no saan ko nga maiulo ti panagbasak. Kasano pengarod ti masakbayak. Kasano pengarod ti arapaap ko. No pa'y narikat kasin yung inkarigatan ming agama. Intuloy ko nga tinagbasa. Ket pinilit ko nga inkarigatan nga malipatak. Day di mama tap na no sa anak nga kanayon nga naliday. Sa anak nga kanayon nga agsangit. Kas namin tinaramit ni Papa ang di milat na may gawidan tirik namin. No. Adda kami niti uneg ti balay mi. Iti pagtaingan mi nga malagip mi. Digiti nakalalagip unay nga pasama kiti biyag mi, di si bibiyag pa'y laeng, day di mama. Awan pa'y makatawen, di kasin yung medyo ag-move on kami pa'y laeng. Ada kami pa'y laeng dito proseso, ti pa nag-move on. Padi mi pa'y pulos na lipatan. Ti nakakaskas ang pasama, kaday di mama. E di ta adamanen. Kas lang, adamanen na inayong nadadagsen ti barukong ko. Di tamangeg ko da lola kini Papa. Ngagsarsarita da. Angim Fidel. Nanang, awam pa'y ti makatawin day di minda nga asawam. Panawam nga rin kakaiso ng anak mo. Uwan mit ngamin Papa. Ulilag lang nga rin iti ina. Sakay pa'y laumadayo. Awan ti sabali nga pampanutik no saan nga ti masakbaya manak korona. Dua tawen laengin. Weno, mano nga tawen pa nga high school ka. Kita ganakan tupay. College kan tupay. Uray tadamot ni Lolam nga kaduam. Ang imadamit lata trabahom dito Papa. Uy nga raw, supay Fidel. Mabalin ka latawat nga karpintero ag construction. Kan mabalin mo lata kumamot ti mapan iti baybay ag kalat. Ang detabot ko na mga malagip mo dahil di minda. Nukas na nga kay ti baybay. Nanang. Para kanya ka dahil ito yung tinapinta sa gundaway ko tapno makapagtrabaho akmat iti abroad. Kang runaan ti amin kat tapno. Dahil di manin minda, ti malagip mo. Umadayo ka dito, tapno mailiwliwag mo ti pupusay na, kasta ka de, Fidel. No kasano ti kinasakit para kinirona nga anak mi itinasapa nga panakapukaw na itinana. Mas pe kanyak nanang. Papa. Nang runa no makitkitak ti baybay nanang. No makitkitak iti kadilian. Palagip ko lat na dahi di minda. Minda. Iso nga mapan kayo agtrabaho di abroad Papa tapno makalipat kayo. Kasanuak nga ruden. Uwe nanak ko. Agpaiso ti unang tapno alis to nga mailiwliwag ko ti amin. Tanarigat no adaklata dito yung makitkitak ti baybay nga malaglagip ko akanayon day di mamang mo. Narigat no adaklata dito yung nagtibalay. Baka agbagtita ka lang ko. Kintap no sigurado nga ada pagbasa maglalo ito na adakal iti kolehyo. Ala kay bagbagaam nga ron nga naimbag day ta anak mo Bilinim isuna nga naimbag. Nanakimbat kid din ati apukok. Ang imbag kakit no agbaliw apaman nga dayo kakingkwana. Sige nanang. Rona anak, maawatan nak to. Kit awatin nak kuma. Kit, no pa adayuag, agsingsingpit ka. Ipasnig po basa. Tulungam kumamat ni Lolam dito balay. Angin na mabalin lang kumapapanggit saan tangagin na dayo. Angin kasapulan mat anak ko. Basta agkarika, ngay pasnig po basa. Kinaskin nga matungpal mo ti arapaap mo. Akasi ti arapaap ni kaday ti mamang mo. Wan Papang, ikarik Papang. Nanang, sikat ikang ronaan nga pangibili na kinrona. Pangaasim ta pagkikitam to kumaysuna. Alawin. Alakit, idawdawat tayo iti Diyos Sapay kumatag na nayon ka nga, nanayon na ka nga tarabayan iti papanam. Kan tarabayan na kami mo't apanawang barok. Awan nga rutin aramida kasinyong ore kasano ti panagsangsangit ko ket jak pulos may gawid ni Papa iti panggep na nga umadayo
nga mapanagtrabaho iti abroad. Gabuda da skills ni Papa iti carpentry ken ti construction. Alis to nga nakastrek ket aday sunan iti Saudi Arabia. Maikawak iti damo kasinyong ta. Damok nga may adayo kini Papa nga nilaing lola ti kadwak iti balay mi. No may kasta ket impasnek ko tinagbasa ta iti high school ket mangrugrugi meten nga agarapaapak iti napintas a biag natalged a trabaho wenno nagnegosyo para paap ko iti agka negosyo isu nga no siakto ti kolegyo kunak business related to ti alay ka kurso. Kat naragsak met ni Papa, gabuta, makita naman ti kinapasnek ko, uri no aday sunay ti adayo. Mabayan iti kanayon nga palagtintinawang mi, kat kaslang di mi marik na ti iliw mi, ti tunggal may sa kada kami. Kat di mangrugin, agpawid ni Papa, ited na amin nakasapulak. Inyo penanak pa iti bukod ko nga account, iti bangko nga ada ATM ko, nga iti kanito nga masapol ko't kwarta ket ada pagkautak. Inot met nga napapintas ni Papa ken na napadakkel na renovate na ti balay mi ti family house mi. Ket kunana nga imbes kanong agawid kada 2 atawen kat kalpasan ti 2 atawen inayon latan iti urnong mi. Takalpasan to kano iti 8 atawen. Siguro mga 8 to 10 years laeng kano ket agawid ton tag for good ton. No bejak ko makayat iti angem gaputa. Kaslang madi mi met madlaw unay iti panagin na dayo mi gapo iti teknolohiya, gapo iti cellphone. Masansan met ti video call mi. Kaslang agkit kita kami metlatay nal daw. Awan met ti dimdimteng nga nakana problema mi kasinyong nga madadigit ti gundaway nga sang kay no kumustayan nak ni Papa sang kadamag na no anya. Malaglagit mo pala day di mamam. Uwen Papa ngem saan nga kas idi datin nga tunggal malagip ko day di mama ket agsangitak. Ket kasi kangarod Papa. Agad kastamat kanya ka anak ko. Siguro agad isot pagayatan mo't ni mamang mo sa dinuman ti ayan na ita naragsak isunan. Ket sigurado nga saan na kayat nga datakit naliday ang gana kadagitoy. Pagayatan mo't ni mamam nga agragsak tamet saan ka di anak ko. Uwen Papa. Ket no naragsak ta sigurado nga naragsak met ni mama iti ayan na saan ka di. Dahil tamat ti kay ko asawan anak ko. Kata malagip ko idi nabiit pa nga pimusay day di mamam asang kadamag mo asino pa iti mamang mo. Malagip ko iti tanim ni mamam tunggal bisitayin ta idi asino pa iti mamang ko kung kunam. Uwen Papa. Ket di ka di agsapul iti baro nga mamam. Ha? Andiyo tiket yu sa uwen Papa. Ket kas pagarigan ta adadumting nga baro a mamam. Kasano ko mama, Papa, ket natay ni maman. Natay day di maman. Iso nga sa aling nagsublipay ni mama. Anya tiket ko sa uwen, pero na anak. Kasano no adan to dumteng nga baro nga mamam. May kadwa nga inam. Ay, adda kadimet Papa. Saan na mabalin may salaing ti mamang ko. Nilaing mama Minda. Ken iti kaanuman. Jak to pulos kayat ti maadda ni ti may kadwa nga mama. Ha? Gas bagarigan, nagasawan papam, nagasawa ak. Ay, saan na mabalin, Papa? Kinapi nga gasawa ka. Isukat mo day di mama? Ha? Kita, kasi ko nagtatay, pagayatan ni mama nga agragsak ta. Ay, saan? Urew awan, Papa. Kagura ka nga tamot din, No, isukat mo day di mama. Ala, balasan ko. Siguro di mo pa maawatan ita. Talaga nga di ko maawatan. Talagang diyak maawatan, Papa.
Di ka maawatan no, api nga isukat mo day di mama. Api nga kasapulan pa lang nga mga asawa kat sa bali. Api nga kasapulan nga sukatam day di mama. Ala, saan ta karon nga agapan? Saka nga, pungton. Ala, sige ron. Basta sa mo, 20 pa nagbasa man ako Sige papa. Basta, laglagi 20 ko papa. Jack pulos kayat, nga mga asawa ka manin iti sa bali. Ala, sige anak ko. Jack kayat nga, maadaan na kiti may kadwa nga mama. Kunak lang nga ron din. Ala, sige nga ron din. Sa anak nga gang angaw, idi bagak kini papa nga. Jack pulos kayat nga maadaan ni Suna iti may kadwa nga asawa. Lalo nga Jack kayat ti maadaan iti may kadwa nga ina. Saan mit kedi nga ingkolkolit idin ni Papa? Deta nga banag. Talaga nga amuna nga agpungtutak ket no italaga ikariyo na nga no ibagana nga mga asawa manen tapno naragsak kano met di mama ay saan? Jack pulos baawatan deta nga ibagbagana. Kasano ko mga naragsak day di mama ket natayen. Kinupay talaga makita na ko mga anak. Kung makikita na kami day di mama. Kahit nga ron day di mama, nga ada sa balin nga asawa ni Papa. Nagtultuloy ti kinapasnek ko nga nagbasa kasin yung nagtikak iti Bachelor of Science in Business Administration. Kaya graduarak idin idita agawid ni Papa kalpasan ti 8 atawen nga panagtrabaho na di Saudi. Excited ak idi kasin yung naibaga ni Papa nga baka ag-for-good ka nun. Ang pampanunutin na kano pa lang no di kano pa nakapag-decide no agsudblin to pa 1 year nga agawi agbakasyon ditoy ken pagpanpanunutan na kano nagsublipay ta nagpakpakaasi kano ati employer na gaputan na pintas trabaho ni Papa napintas ti record na kalikaguman ti kumpanya nga nagpaayan na nga agsubliso na nga ure kano ingato dat sweldo na angin nakigtutak kasin yung idita nagawid ni Papa dito'y balay nga adda kadwana nga si Mangpet babae nga idimingmingak tay babae nga kadwana ket malasin ko ni Manang Estela nga kalugaran mi ni Manang Estela nga may nga single mom nga akabarangayan mi nga may disabali nga sityo. Ang ni Manang Estela, api nga kaduana ni Papa nga asin Mangpet dito balay. Ni Manang Estela, manang ko naggaputa. Siguro, baka 10 years lang ti gapmi. Inauna lang so na ti mga 10 years siguro. When basit pa, mga 9 years kasi. Iso nga adayo ti agwat da ni Papa. Ububing nga amang ni Manang Estela nga ni Papa. Amamok ni Manang Estela kasin yung ta syempre ket adult marites ti ayan mi may isa nga single mom gaputa idi imbati na ti anak na iti live-in partner na idi na panag-abroad ni Manang Estela na panag-Dubai o basta Middle East ang dati asawa na idi dati live-in partner na bayat nga dat abroad ni Manang Estela nagbabae nagchicks ni Manong Bungak. Amamok ni Manong Bungak at kaluguran mimet ni Manong Bungak. Nga idinagawid ni Manang Estela, insina na ni Manong Bungak, inala na ti anak da, iso nga ita, single mom. Ang imapin nga kadwa na ni Papa. Apay nga kadwa ni Papa nga si Mangpet ni Manang Estela. Ay, anak ko. Pa, pakipalawag mo man kanya. No, api nga kadwam ni Manang Estela. Dito nga ruti kahit ko nga pagsaritaan ta kumanak ko. Ang naskin nga datalain ta. Madamdama nga amukan to. Amok ni Manang Estela, Papa. Amum day ta. Kalugaran ta isuna. Ita nga iti unig ti silid. Iti unig ti silid mo ta. Iti nga agsarita.
Saan mo kunain, Papa, nga nobyam dahil nga babae. Talaga nga, jak kayat. Agri-react. Aguri ka palang anak ko. Dinggin pa lang ti palawag ko. Anya ko matini, ipalawag mo pa'y Papa. Numan nobyam iso na, ngayon sangpet mo dito, tapos isot agbalin nga may kadwang asawam. Ay, saan mo nga ipilit, Papa? Ura iti ka anuman. Sa anak nga mapilit nga, maadaan iti may kadwang nga mama. Aguri ka. Dinggin nagpalangan ako. Estela. Di ka makasao? Diyan ka binamuno kasanok na ibagaking ka. Angin. Nasayaat ni manang mo, Estela. Awam mo timadi nga na kay damdamagam panggap king kwa na dito lugar tayo. Saan ka di? Wen ahangim. Papa! Tsak kayat nga agasawa kay manin. Ang anak ko. Naragsakak sipod iti. Nagamamu ka. Nagchat-chat kami kina Estela. Bayat nga dagya Saudi. Inarem mo, kasta? When sikat inarem na, gaputaan mo na nga dakat Saudi, nga dakat abroad. Kita api di pa lagsublit abroad ngamin, tapos saan nga sikat ihutuhutan na. Saan ka makatagari, kasta? Rona, saan nga hutuhutan ni Estela? Ti agpaisukit sipod di dadan relasyon mi. Kunak to, pwede relasyon yun. Aguri ka, anak ko. Sipod di dadan relasyon min. Saan na pulo sa dimaw dawat kanyak ni Estela. Uray sentimo. Awan na pulos di, ninted ko king kuana. Kita api nga rod. Apay. Api nga kimapit ka na kayo dahil siya nga babae. Anak ko. Patsik nga ipatpatignak ni Estela. Tati ko na. Adda ka no kanyak tiragsak na. Ti saan na pulos nga. Nasarakan iti lalaki nga. Imo na nga dimalan iti biyag na. Ni manong bungak. Ti nakasikog king kuana. Ti ama ti anak na. Uwen anak ko. Agduma kami kano ni bungak na dating asawa na. Kat siya kano ti nakasapulan na ti ustong ragsak na. Kat ita nawaya isuna, nawaya akmo. Nawaya? Natayday di mama. Iso nga nawaya kayon? Kahit nasawen, kahit yung nga natayday di mama saan nga kastat kahit kung sawen, Rona, anak. Nabayagan nga awan day di mama. Karibing akmat ti agragsak anak ko. Asin ang tupeng nga ti katakta ko na inay ko, into nusikan to ti adda pamilyanan. Adahak to metla ta papa, mabalin metla ta nga agdan nata, uredan to pamilyak, saan na mabalin anak ko. May bagam na dahi ta ita, gabuta awang pa iti pamilyam. Ngin pa, padyak pulos kayat. Anak ko, di mo ka di kayat nga naragsakak? Di mo ka di kayat nga gas sa anak to nga naliday pa kasi di dati anak ko. Uy nangin. Apay di talaga di pa nag-asawa yo. Di pa nag-asawa yo man, hindi makaitintiragsak ka na kayo. Siyak, jak ka di maitintiragsak yo. Di yo ka di pagragsakan no makaturpusak. No magunod ko na napaab ko. No madanak to metinitin sa pamilya. Kat saan man na anak ko na nagsakak. Angem ka sa nung harutin nagmay saak. No adan to pamilya makunam. Iti rabii nga awan ti kaiddak. Awan ti kain inarakop ko. Iso nga kasawa kayo, gapunta kahit yun at kain inarakop. Anak ko, maawatam ko siguro din pa'y maawatan nga po tadi ka pinagayat. Talaga nga jak pa'y nagayat pa. Patajak pa'y kayat. Taday di karik ka na kayo. Di karik ka na di mama nga. Ngay pasnek ko ti agbasa. Iso nga jak nagpapaaren no manadagarim kanyak bastenek adagos. Nga po taday di bilin nyo kanyak. Di karik ka na kayo. Tapos nakaimit gayam din na kinubya. Nakaimit gayam din na kirelasyon. Nakay kayam din nakininarem. Anak ko. Ala, di nakpay siguro maawatan ni tangim. Dumteng to ti aldaw nga maawatan nak. Kat sabi ko saan ko mga dayti nga banag ti. Rason no, apeng maapektaran ti panagbasa. Basta jak kayat. Jak kayat.
sayat pa nga isartin ko tagbasan. Ay saan na mabali na anak ko? Panunutim di masagbayan mo no aramidem dayta. No agrebelde ka, sikat ikang runaan nga agsagrap, agsagaba. Saan na siya? Agadyak kayo ta mapasamag dayta. Isukaran ko nun din kayat nga mapasamag mapa. Isinam dayta nga babae. Ala. Makaamu ka na anak ko. Ngayon jak maigawid ti pusok. Gaputa agay ayata kin Estela. Kasano nga ro din tayo ni mama. Kasano niyo ni mamang ko. Ipatpateg ko ni mamang mo. Amom dahi da anak ko. Awanin iti babae pa nga makaartap. Ti panagayat ko king kwa na. Angim, nabayagan na natay dahi di mamang mo. Maawatan ko maanak ko. Basta siya maawatan. Sige, agasawa kayo. Ha? Agasawa kayo. Ngimno, agasawa kayo. No kaden nam dito nga babae dito nga balay. Andaanan nyo ti sa papa. Agasawa ak tumeten. Talaga nga nasakit tinakim ko kasin yung kaya't ko ti agrebelde. Nga, kaya't ko idi nga isarding ti panagbasak. Angim, jak matla intuloy. Jak intuloy tinagdrap iti eskwela gaputa. Pampanunutek matla ti arapaap ko nga agturpos. Ustumit kiti ti ko na ni papa nga siyak tumalag sa gaba. No agsarde nga kiti panagbasak. Angim, naskin nga ituloy ko ti agrebelde. Sige, ituloy ko ti agbasa. Angim ituloy ko met ti panagrebelde. Ti ko na kini papa nga no agasawa. Iti kanito nga iyawid na kaden na day nga babae. Agasawa ak meten. Uray no pinangtaak ni papa nga agasawa ak meten no isang pet na nga talagan day nga babae ni Manang Estela. Intultuloy na lata. Inyawid na isang pet na ti makadakas sa alangan ni Manang Estela ti inyawid na. Karaman ti anak ni Manang Estela. Nga idi, kada agsabat kami ti ubing. Jak pampansinin, tang sitak pekid di No pagunyan nak, jak pagpagunyan, jak sungsung bata. Ano daw doon, mapakaungtak kini Lola. Ay, anya dahi nga ugali mo si Karona. Awang mo't basol ta ubing api nga kasta. Hasta tirarami din api kasta tratong kingkuana. Apay, ananan ko may suna Lola. Saan ko lang nga pampansinin? Iso nga rod, ti made. Kasta nga ano pagunyan na ka, talikudam. Mapamuilibagan ti ridaw. Akit agsakit mo tinakam ta ubing Di na maawatan ti aramidam. Taawang pa'y ti amuna kadigit ti mapaspasamag iti aglawlaw na. Api, adda basol laking kataubing ta ikaskastam. Diyan ka mo, tag. Diyan ka mo, rebelde ka talagang ubing. Gaboy di sakit tinakim ko. Pinaldaw nga makitkitak ni Manang Estela. Nga nakaswiswit kay ni Papa. Arakop nga arakop. Kasla na ilan rantang ipakita kanya. Deket. Sakit no kas na makitak ni Papa nga. Ingked din ko nga ituloy ko ti panagrebelde. No naskin nga makiasawa ak metten ket makiasawa ak awan ti bibiyang kun. Angem na iranamat kaday di nga awan ti agar-arem kanya. Diya mo mabuting da siguro agarem ta. Basta ada agarem kanya kiti basta di kadagos. Awan na pulos ti agbayag nga agarem kanya. Gapoy di dahi nga sakit tinakem ko, gapoy di dahi nga gurak. Iti may kadua nga asawa ni Papa. Tila adan na mapanpanunot ko. Tila adan mo nga madi. Nga sumsumken iti panunot ko. Kat na panunot ko. Sa dino nga tatayan ni Manong Bunga. Dati ama dahi tang ubing. Dati ex ni Manang Estela. Anya nga tanong kong taki kisuna. Anya nga tanong ka kong sabok.
Ta agrebelde kami nga dua. Agibales kami nga dua. Wen ka sinyong diyak amuno ape nga napanunot ko dahi nga banag. Awan ni Manong Bungak diti lugar mi. Adda kano iti adayo nga pagtrabahuan na. Ang imin search ko isuna iti Facebook. Kada dito makita inyat ko, in-accept na met adagos. Ket dituin nga nangrugi ti panagchat-chat mi kin Manong Bungak. Nadamag na met gaya men tinapasamak nga insang peten ni Papa day di asawa na. Karaman nga insang pet ni Papa dito balay day di putot na kini Manang Estela. Kaya dito nga nagtulag kami, nga agkita kami. Tapno, pagsaritaan mi. No, anya tinasken nga ramiden mi, tapno, makabales kami. Konforme, pagselosen mi ida. Angim ti talaga nga panggip ko kit. No, nasken nga iyawid ko matan ni Manong Bungak ta. Agasawa kami matan, kitaik man na. Kitaik man ti reaksyon da Papa kini Manang Estela. Kitaik man no di dagbagtit. Kasta ti panunot ko iti kasi yung nakarot pa nagrebelde. Nga jakon pinanpanunot no anya ti posible nga mapasamak anya dagiti consequences deta nga aramidek. Ket dimte nga rod ti panagkita mi, panagsinarak mi kini Manong Bungak. Nakita kami iti ili. Nagsakayak iti motor na. Nga ti amok ket ing kami mangan iti restaurant, wino panganan, isut pagsaritaan mi. Angim saan, daing kabil nakputen, iti igit ti baybay, iti maysa nga kalapaw. Api nga diti ti imayan ta, Manong Bungak. Nasaysayahat nga diti ti pagsaritaan ta. Tama din no adda-adagos makakita ka data, ang mga numambulilyaso ti plano ta. Ha? No, ada makakita ka data, may tawag na kini Papang mo, kini Estela. Bakit no, maamuan da, ti plano. Sa bagay. Ustupit kititi ko nayo, di ba? Iso nga napimpintas nga data dito, igiti pa. Tamaman no ti tao dito, Kat, dito ita nga pagplanuan, no, anya di kiti rumbeng nga ramidin ta, tap nagbalay kiti plano ta. Sige Manong Bungak. Anya ka di tikayat mo mapasamak. Tikayat ko kumamanong. Tikayat ko makita ni Papa. Kat agbabawi. Tap na isina na ni Manang Estela. O di ba, day tama tikayat mo? Baring madanam namang agsinubyanan kayo, subyanan na ka ni Manang Estela. Agit medyo narigat dito nga plano ma. Tidamag ko kit talaga nga na-inlove ni Estela kini Papang mo. Kastamat ni Papang mo, na-inlove kini Estela. Angin, siguro nga takit isina na. No, amo na nga pakaisagmakak. Hindi tikat mo sawen. Kasi pagaringan ta, makita na nga, isang pet ka, iyawit kiti balay mi. Baka makapanunot nit lang nga pagawidin na ni Manang Estela. Tapno saan nga matuloy ti panagdenada. Kasanungor kadatanukan. Di sarding tamit nukwan, Manong Bungak. At least nagbalay gitan. Mabalin kayo ngagsinubyanan kin Manang Estela. Kada kami kini Papa. Nagets ko tigayt mo sa wen. Dapat nga ron nagit convincing ti aramiden ta. Anya tiket mo sa nga convincing, kuya. Nasken nga nayawid na. Makita da nga agpepeso. Ha? Makita da nga agpepeso nga iyawid na kaputa agasawatan. Dapat tigargaraw ta, tigtignay ta, ti panagsasauta. Kat malasin nga agasawatan. Dapat no agasawatan. Dapat sweet ta iti maysa ken maysa. Angin, kasapulan ka ti pailaeng, Manong mo, kasapulan, siyempre mamati da garod, no, saan da nga makita, nga sweet ta. Nasken nga ipaypaysuta.
Tapno awan na pulos ti panagduadwa da papam kini Estela. Kasano, kuya? Oh, nate. Ay, andi tararamidin. Kunam nga iyawid na. Kunam nga agasawa ta, tapno no makita da. Oh, tap nagselos daw no ibabawi ni papam ti makiasawa kini Estela. Uwi na kuyang im. Abi nga, naskin ka da mapasamak ka da. Amati ka kanya. Kahit mo nga talaga agrebelde mo no saan. Kahit wag ibales saan. Saan man kuya hangim. Naskin ka di palaing da ito'y. Ha? Kuya. Oh. Agrebelde ka saan. Agtalik ka kanya, Rona. Kahit kumit nga agbalegi ti plano ta. Isung ano kaya't mo agbalegi ti plano ta. Dumngeg ka kanya. Tong palem ti kahit ko mapasama. Surutem aming ibaga. Ha? Oh. Naskin nga. Mag-asawa ta, at pamarang ta agasawa. Dapat aramidin ta, dagit aramidin, dagit agasawa. Ha? Kuya? Ha? Oh, kuya? Agri ka. Agbabawi ang San Diyos ko. Ay, kuya. Saan ka nga kid sabayan na. I-feel mo. Panunutem. Nga asawa nak ng ipatpatig mo, Rona. Tapno riti kasta ito nagpamarangtang kadapapam kin Estela. Mamati da. Nga da relasyon ta. Kuya, awan pa'y tipadas ko, kuya. Ha? Agpaiso? Uwin, awan pa'y tipadas ko. Angin kahit mag-rebelde. Uwin, kuya. Angin ko. Saan ka madanagan? Okay lang na ito eh. Kuya. Oh, naganas, saan ka di? Oh, iso nga. Ituloy tan. Panunutem ti panagrebelde. Panunutem, no, ramitin ta na ito eh. Posible nga isina ni papang mo, ni Estela. Namin pinsan nga nakulaapan ti panunot ko kasin yung gapo iti panagrebelde, gapo iti ayat ko nga panagrebelde ket diya kong pinanunot pay no anyat mapasamak, no anyan to ti agbalin nga bunga, dahito nga mapasamak. Ang imsang kay bagana, sang kay palagip ni Manong Bungak. Ti plano mi. Akit na mati akmet king kuwana aglalo idi ta medyo maganasak met tender aramiden na kanya. Oh, Diyos ko. Simngaw dagiti asog ko kasin yung idi tarugyan nan nga agkan tinadumadu mga paset ti bagi. Idi agkarayam dagiti dakulap na iti nadumadu mga paset ti bagi. Idi ta inigaman na ti barukong ko. Sana pinirit-pirit. Dahil ti rabaw ti mansanas. Kit maganasak metin. Magustuwag metin. Nga mariknak metin nga medyo agbabasan iti nagbaitan ti lupok. Kastigayan. Kastigayan ti aramidin. Dagiti agasawa. Naskin ka di nga aramidin mimit dito. Kit nagpamarang kami laing. Angin, sa bagay. Baka di na mamati no sa aming aramidin na ito eh. Baka saan nga mamati ni Papa. Baka saan na nga isina ni Manang Estela. Jack na pupuutan. Adan itinagbaitan tilupok ni Manong Bungak. Ingato na ti paldak ket ininot nan nga imbabat ti pantik. Kasi niyo. Oh, nakadaldalo sa. Kanahin kang agahit? Saan? Saan ang agaahit, Manong Bungag? Ha? Sabi nga rin nga ti buok na. Talaga nga uyasak, Manong Bungag. Awan nga talaga tagtubo. Akit nagbayatin. Nakangganas man na.
Anya tira na. Kaslak lamang mga ti ice cream. Kaslak lang din dil pati ice cream. Naimasang ka di, Rona. Manong bunga. Araramidin ka di tagasawa da ito eh. Ay, kituwi na. Amangan no kanayon nga dahi titararamidin ni papang mo kini Estela. Anya? Araramidin ni papa di kasto kiniman ang Estela. Kituwi na. Nagkatawang mo't ni mama abday di mama mon. Iso nga iso tikas kastoy na na. Iso nga naskin nga aramidin tamot. Tapno no agbalay giti plano ta. Manong bungag. Si Kameten. Wala. Niyabi kasla nakigtot ka nga nakakita ka dati armas ko. Itaag lang namin nga makakita, kuya. Ay sa bagay, kung namitay nga awang pay padas mo. Kuya, anya nga tanong isardeng tan, agbabawi kan? Kuya, mabuti nga. Ay, amangan no dahi titir aramidin da papam kini Estela ita. Amangan no madamada nga kakanay kita. Madama nga agragragsak da agpapapas da ita. Ay, di nga minsan mo kahit nga kastat mapasamak. Iso nga naskin nga aramidin ta. Tapno no convincing. Tapno mamati ni papam. Tapno isina na ni Estela. Ala, mekan. Agparintumeng kahit isang wanak. Aping agparintumeng nga, kuya. Akit, kinang ko dita, anam, tahong mo. Kanang mo diti tarong ko na. Anya? Ay, kuya, diyak mo dita, nagarig. Ay, amang ano isot aramidin ni Estela ita kinipapang mo. Anya tiket mo nga sa amin, kuya. Amang ano iti dito nga oras. Kang kanin na titarong ni papam. Kahit mga rod, nga kastat masansa na mapasamak. Ay, diyak kayat kuya, diyak kayat. Iso nga rod nga aramidin ta deto, Rona, ading ko. Tapno no mamati da. Nga talaga nga, agasawa ta, agin inayat ta. Nasken ka di kuya. Umikan. Urita, kadigdigos ko mo't iti nakita ta. Diyak pa yung mismo. Nadalos day ta. Nabanglo. Inahit ko. Sige kuya. Ang mapi nga inahit mo kuya. Talaga aga-ahit na talaga. Baka amit no planong mo talaga da ito. Saan? Itatay ko lang na amuan ti planom, di ba? Sige, ala, isubom. Ala. Kuya. Alakit din, Rona. No kaya't mo agbalay giti plano ta, nga agsina da papam kin Estela. Aramidem, tiket ko mapsama. Surutem di baga. Agtalik ka kanyak. Kuya. Ala, subong. Nga. Ala, nga pa. Ala pa akit eh. Apay ka arik mo. Saan ka maarik na dalos dayta? Alakit din. Nga. Kuya. Alakit din. Ala, ure pagbit lang. Napya lang mapadasam. Tapno no, mamahati da papang mo. Tapno convincing. Dati pa nagpamarang ta. Kasta. Kasta. Alakit pagkatayin mo tatapno gumanis ating corona. Kuya. Kasta. Alis to kamot nga makasursuro gayam. Kuya. Sung atin. Agtatakan. Rapawang kan. Ay, amangan no naka second round da papang mo kini Estela itan. Saan tang ipaybayag? Tapno na di kasta,
Intan to nagpamarang itsang wananda, nga agasawatan, nga agdenatan. Iso nga naskin nga rami din ta dayto eh. Tapno no, alis to ngagbalay giti plano ta, ading korona. Sige. Aray, kuya, yun na ating kuya na sakit. Kasta nga talaga itong damo. Ala, anusam, bamta, bigla eklatan, tapno mamaminsan sakit na. Kuya. Ala, kit din. Ala, kaya mo ngamin, tapno, jak marigatan. Medyo nagmagan. Aray ko. Damo nga talaga. Nailit. Gamari ka. Bigla lang. Aray, kuya. Naskin ka di nga ramitin to, kuya. Kuya, saan salatan? Anya nga saan? Ay, baka kit no nakatalong around da papam kin Estelan. Kaya't mo nga rod. Ay, ayatin ko. Ituloy takit din, urita narugyantan. Nakastrict pa kit di ulo-ulunan. Kuya, nasakit. Bigla. Aray, kuya. Nagsakit. Kakangailangan na sakit no tamom. Angim, numasansanton sa anin. Kuya. Saan ka na makapagbabawi ading ko? Nabriyatin, nalpasin, napigisin. Naisirek ko. Ituloy-tuloy tan. Ta intan to ni Tibalayo. Tapno no, ituloy tan. Aramidin tan ti panggiptan, ti plano tan. Di mo kayat? Wala nga rin, kuya. Sige. Aray, kuya. Aray. Nagmayat, nagalit. Aray ko. Aray. Daladawen ti amin, hindi tagbabawi akasin yung napasamaken, ti saan kumapay rumbeng nga mapasamak. Gabulaing ti gurak, ken sakit tinakem ko, iti panagasawa manen ni Papa. Naipaay ko, ti kinabirhen ko, ti kinababaik, ti dayaw ko, iti lalaki nga saan kumet nga ipatpatek. Angim awanen, nalpas ti aminen. Nasken nga ituloy ko. Nasken nga panindigak tinaramid ko. Tabaring no, maamuan ni Papa kat isina na nga Estela. Iniyawid ko nga rod ni Manong Bungak. Dituyan nga kastaon ay tikigtot da Papa ken ni Manang Estela, nguri ni Lola. Di ta makita da kami nga nagkuyog kini Manong Bungak. Nga agho-holding hands kami. Anya ti kahit nasawain da ito'y Rona, apok. Lola, anya ti kahit nasawin da ito'y Rona. Api nga kadwa ni Bungak. Api nga ag-holding hands kayo kini Rona. Papa, dimiti ko na kada kayo. Nga naituloy ti panag-asawa yo kini Manang Estela. Agasawak meten. Nasaysaya ato agasawak meten. Ti talaga nga impaypaysom. Angin, ngam api nga ni Bungak. Amom nga iso ti ex ni Estela. Ha? Ex na ba? Ay wen gaya man niya. Ay, jak na lagi, Papa. Ken api ko mano ni Bungak. Api ko mano ni Bungak ti asawaek. Ket agin inayat kami. Agpinpinateg kami. Aniya? Ket kasano ko ma? Ket nabayag nga awan ni Bungak dito eh. Ay, apay. Kailangan ka di nga mabayag ti panagsalsarita, panagkadwa. Tapno nung mga bukel ti ayan-ayat ti maysa. Ay, Papa. Ipatpateg ko ni Bungak. Saan nagpepeso deta? Ay, Bungak, agawid kan. Saan nga inaangaw dati araramitin nyo? Saan nga nakakatawa? Yung saan kami nga agang angaw. Manong, anya nga saan? Kani ibatan man da anak ko, ibatan ta ima na. Api ko mga ibatan na, Papa. Kit agasawa kami. Agden na kami.
Api ko maagden na kayo, kat awam ti relasyon nyo. Ha? Api ko maagden na kami na relasyon mi. Adda relasyon mi, papa. Ti agpaiso, adda pa yan napasama kada kami. Di ngamin? Baby? Baby? Anya ti ko na, Rona? Adda napasamak yon? Uwen, papa. Kita api nagsidao ka. Oh, idinto nga da kayo kini Manang Estela. Masansan nga da mapasamak kada kayo sigurado. Kanayon ka nga, kanayon kayo nga dita. Adda nata dito siledyo. Ah? Apay. Nuda kayo mayat? Siyak madi? Oh. Kit dimit ko na kada kayo. Once nga agasawa kayo, agasawa akmet. O so itan, agasawa kamin. Kinibungak. Talaga nga natang sitak kasi nyong jak kahit paatiw. Tatiplano ka talaga kat pigilan nak ni Papa. Igawid nak nga makiden na kinibungak. So piyaten na ti relasyon mi. Ati pa enak. Pigilan nak. Tapno no. Akit no pigilan nak. Isa kong ibaga nga. Isi na mga rod ni Manang Estela ko nak. O di nagbalay giti plano mi. Ang empty makadakas sa nga daytat napasamak. Tay dia dagundaway da papa kani bungak nga nagsarita nga isisuda laeng. Ay, impudno ni bungak nga adan napasamak mi ket nakasagana kano nga mga sawa kanyak, nakasagana nga mangikasar kanyak. Ni ay napanantay plano min. Uy, bungak. Anya ti nagsaritaan nyo kini papa? Ha? Kita ko nga saan Ape agsikugak ka di. Jakmat nga in ruar, in putok kumot iti uneg mo. Anya? Ay win kaya man nyo. Kasano nga rudin? Kiti plano talang kat pag sinain ta ida. Ang win nangim, nagtulag kami kini papa mo. Kit, anya tikit mo sa bungag. Nakasagana nga mangikasarking ka. Runa. Anya? Angin ka, api ka. Saan na mabalin ka? Puta saan ka nga ipatpateg, bungak? Tila kayat ko agsina da papa kini Manang Estela. Nga uri da kayon ton ti agsinugyanan. Tila si Sita saan nga agasawa ni papa. Unang kayat mga rod nga aganak kanto abalasang. Inkaso nga agsikog ka. Angim sa anak nga agsikog. Sa anak nga agsikog. Estela. Ay, Estela ko lang batin. Rona. Api ka kastoy. Saan nga kastoy ti plano ta, bungak? Saan nga kastoy? Unang kalpasan nga dara pasamak ka data. Nga napanik na kakasyak iti nakadamo king kakit nainlabak mo't king kanruna. Ay, sana mabalin manong bungak. Sana mabalin. Awan ti mabalinin Ti kahit ni papam ka nagkasarta. Iso nga iti mabita pa na wen. Agkasarta. Tapno di kanto aga nakabalasang no agsikog ka. Hindi mo ka di kayat nga maulit ti inaramit ta. Ay, manong bungak. Manong sana kasat lalo ta saan. Ay, ako ay. Kasi niyong tsak pulos kayat talaga iti makikasar ken ni Manong Bungak uri kasanot pilit da kanyak. Saan nga nagbalay day di plano mi? Kem kalpasan ti 2 bulan ay jakmat laengin madatngan. Nagbunga gayam day di napasamak mi ken ni Manong Bungak. Ket ditoyen nga napilitan nga makiasawa iti lalaki nga jakmet ipatpateng. Kapilitan nga agkasar kami, ikasar nak ti lalaki nga nakadamo kanyak. Ti lalaki nga ama ti sikog ko. Kunak, itinakim ko, masursurok tumit siguro nga ayaten ni Suna. May met pekid din kunak, tano isang pet nagto iti balay da. Jak magit kita da papa kini Manang Estela. Tapno ni ipanaw nak iti balay mi. At talaga nga maburburudak ka makit kita ka dahit ang Estela. Angim,
Ti makadakis manen kasinyong ket awam met ti plano ni bungak nga mangisangpet kanyak iti balayda. Gabuta nailit kano ti balayda awan ti pagprestuan mi. Insingasing na nga dito'y kami latan balay mi nga agden na nga agyan akasagasawa. What? Kaden nami da papa? Ken ti asawa na nga ni Manang Estela nga ex ni bungak nga asawa? Nga ina ti putot ni bungak? Oh, di pa'y naggulo. Di pa'y nakagulgulon. Kasanun to, ipas ngay konton dati ubing. Kaan ano na nga rod. Apo, reka. Apo, naggulo. Dati, stepdaughter ni Papa, pudno nga putot ni asawak nga bungak. Dati, met putot ni bungak kanya, apo ko ni Papa. Dati, stepmother ko, ex ti asawak. Ala, stepmother ko, ada anak na, ano ka? Kas lang, stepsister ko. Tama ba? Ti stepsister ko, puto ti asawak. Ala, Diyos ko kasin yung, ito ti problema kitan. Nagadumeten nga nag-cross ti dila na. Nga mangi, chis-chismis, mangi marmarites kada kami. Kaya siya ibagbagada, nga di ka nung asawak, ken deti Estela nga asawa ni Papa, ket plano da kanu amin. Nga di nagsina da, inasawa ni Estela di Papa, siyak kanum ti inasawa ni Bungak. Ay, ket agden na kami ti may sa abalay, ket ada digiti mag-agkuna nga, sipsiputan nyo, ta asawa yo. Bakakit no, po, siputan nyo, ta asawa yo. Ken ta asawa ni Papa yo. Bakakit no, agsinublyanan da. Bakakit no, agsubli, ti dati nga ayan-ayat da. When met kid di aya. At the time na naawa na kiti balay. Kit kasanon no pumanaw med ni Papa. Tas agrana ni Bungak kini Estela. Allah. Kasano nga rodin no. Ada relasyon da. Di Bungak kabit na ti ina ti anak na. Kasano? Kabit na. Ti asawa ti katugangan na. Allah, naggulo. Kabit ti asawak ti stepmother ko. Basta naggulo. Bakit no agkalkalungin ti asawak ti asawa ni Papa. Diyos ko aya. Umadayutang amin. Inta nga agyan ti sa bali agkasera ta. Oh. Madimot kayat ni Bungak ta isukan upay. Dimot kayat ni Papa nga isudat ti pumanaw. Kaya napimbinas ka no, agdeden na kami. Isang kay bagamit ibunga kanyak, awan ti pagdanagam Rona. Ipatpatig ka unay-unay. Awanin iti sa bali nga, babae nga ipatig ko pa. No pampanunutem ni Elena, ay Stella ko nagkuma. Awanin kanyak day jay. Nalipata kon ni Estela. Awanin ti marikrik na kahit kingkwana. Si kanti babae ti biyag ko, baby. Winangim kasano natuduha kay lang dito'y Bungak. Kasano no maira na nga kadigdigos na. Tapos nakatuwalya, nakatapis lang. Aksidente nga naregrig ti tuwalya na ta nakita. Bakit? Saan? Hanggang nagpampanunot ti kasta. Oh, at nga ron pag-isukataking ka. Gat siyak ti kakaiso na nga lalaki nga nakatagikwaking ka, baby. Oh, sigurado ka? Wan. Promise? Wan. Alagit mamati akmat kini Bungak. Lalo kat nasayaat mo ti Bungak. Jakla mo bakit no agbabain to no mauma kanya. Taday tamo tinangisinsinaan ni Manang Estela kingkwana idi adat abroad.
Baka mit no babae kamit Saan? Talaga nagbabawi ak kada iti naramid ko. Angin mailiwak la idi gapot adat abroad ni Estela idi. Ket sika agtenten natamet. Awan ti rason ngagbabawi ak. Awan ti rason ngagsapol ak iti sa bali. Kasi mawatam ko halos isu amin nga asawa nga imbati digiti asawa da nga napan nag-OFW. Nagbabae. Nag-chicks. Manmanulang ti saan. Kaadwan na. Wala di kita viewers da Tanemar Studio, ng OFW. Chick boy mo tiyas asawa dat Pilipinas kat. Yung siya, saan dalaki di agsina? Saan ginadayo? Awan ti pakadanagang kanya, Rona. Talaga? May katiman, agsibugak man, agsibugak. Kasi yung dandani kon ipasngay ti anak ni. Kaya tasawen, 2 abulanen nga sa anak nga sinagid ti asawak gaputa kusang kay bagana nga madi mabalinen. Ano sambi kanulatan takalpasan to nga ipasngay ko ipasngay ko ti anak ni urayan bilang ti 3 abulan o 4 abulan mabalin to manen. Angim kasano nga ruden no agsapol ti asawa. Kasano nga ruden no makarik na ni bungak. Ket isapol na iti sa bali. Kasano nga ruden, no makapanunot ti asawak nga mapampelaeng rumaman ti sa bali, bayat nga madinak nga mabalin nga garawen, wano sagiden. Ket mapanunot na nga garawen ni Manang Estela, nga ex na, nga agdama nga asawa itan ni Papa. Kasano no masulisog da nga dua, dabungak kini Manang Estela. Dagita launa di mang burburi-buri di panunot ka no duma pakis estresak. No duma agsakit agsikal-sikal ti tiyan ko no kasta nga mapampraninga. Nimit Papa kasla awal laking kuana. Ngamin ket na agtalek isuna kin Manang Estela. Ken agtalek met isuna kin ni Bungak. Actually agkakainom man da pa yen. Agkakainuman da nga kakainuman ni Papa ti manugang na nga asawa nga ex ti asawa na ita. Di ba? Di ba nagwirti pamilya mi? Di ba nagrikot? Di ba? Iso nga, didak mababalaw no mapampraninga kasinyong, didak mababalaw no apeng agproblema ak agparikotak. Ken didak mababalaw no apeng nga intaklin ko dito nga parikot ko dito programa yo. At sabi ko matamay kandak iti balakan. Kaya nagyaman ak keng kakasin, ti anos mo, kaya laing mo nga ng ornos, ng ibasa kaya ng drama. At ipakasaritaan, ti parikot ko iti biyag. Sabi ko dadamit na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadig iti padak nga nakabuya ka na kangeg. More power to your program and God bless everyone. To'y agmauyong kaya nagproblema apagayan mo Rona iti Cagayan.